Kunento exakala online lokho iqhubeka ina 2 days and a half iyaqhubeka nje kuyakhulunywa ngengoma kaMthandeni ephumile laphana ingoma is like a theme song for iBafana Bafana ngoba iyale ithi Africa Unite lapho uMthandeni hamba khona noma who baba Zwakhe Mpuli ingoma ezahle lapha ku YouTube naku Spotify futhi ke imnandi ingoma angiyiboni eyinkinga ngakho right kodwa ke kunenkulumo evezwe ebhanyazile but laphana ke efakazela inkulumo yakhulunywa uKhuzani mayelana nengoma ezokwenziwa yeBafana kwiWorld Cup ukuthi ke uKhuzani approach ngale offer leyo wathi mayibheka wathola ukuthi mhlawumbe ischedule sizomshaya kwasithi na hayi baningi abafethu vele sinabo indimeni ningabheka kubona nangampela ke babheka kubona ke babutholayo yasiba khona ke ingoma manje nokuphikisana ke ababengekho sasingekho sonke kodwa nje wesibheka ngakhona ungafunga ukuthi sasikhona asazi ukuthi ikuphi okurong ke okwenzeka lo ngoma leyo njengoba nizwile ke ivideo ngoma yidlala eqaleni ikhuluma lonto leyo econfirma ukuthi uKhuzani wakusho lokho kodwa ke abantu abaphikayo bathi wayengeke uKhuzani athi abathathe imbangi yakhe wayengeke uKhuzani ayeke ithuba sebe baningi abazi ukuthi uKhuzani wayezokwenzani mina ngi-understand mina ukuthi ahlahle uma support umuntu or simthanda simsupport until sesivale amadlebe namehlo singasayiboni ephambi kwethu akazi lokho kwenziwa yini ngoba if uKhuzani i-chance yayikhona wathi akuningiziwe abanye kwaba kanjalo ukuthi la sekhetha uMthandeni kukhethwe nje uMthandeni akunankinga yafuna lokho yini lokho ephikisa abantu ithini ke ipost ungana lapho ukuthulisana miyazi ukuthi banyazile ukadeni ngoba ibhola seli-17 wayibeka yacaca mfana injalo engane inkosi iyadla ebese ishiyela ezinqalibane zayo uthulisana miyazi lokho kusho emva komsindo sebephike baphika abantu lapha ama-Red Nation ephika into yakhunywa uKhuzani ngeyi-20 zikaMay yasiba khona ingoba futhi emva kwalokho yini ke ababeyiphika uthini umuntu ebhanyazini ne-VAR uthi bafowethu awuthi ngixoxele kahle le ndaba ngoba ngiyabona abaningi badideka futhi imimoya yabo iphezulu imi kanje mhla ka-20 May 2026 uKhuzani Mpungose wayesemsakazweni uKhozi FM ohlelweni lukwaZimdola BL lapho-ke uKhuzani Mpungose owafika waveza indaba ye-offer ayeyinikwe i-FIFA World Cup yokwenza ingoma aphinde ayobukela negame phesheya uthi konke lokhu akakuthathanga wacela ukunika ozakwabo ithuba ivideo nje baniyibonile lapho akukho okwakusavelile mayelana nengoma eculwa ngebhola ayihlale phansi ibambe umthetho yebo sekufanele ukukhulunywa into inhle kangaka eyengoma laphana online iqhubeka kahle ingoma emnandi so what is the problem vele ithuba lithole ukuthi yena uKhuzani aqhela ngoba wonke ama-opportunity mayese uKhuzani uphinda athukwe ingoma iyabheda kwasho wacimba ngoba vele uKhuzani umaskandi wakhe uyilo maskandi vele ngawuthandi lo Mthandeni nopiano phakathi uyafitha vele kulungeleke ku-right-ke lokho kodwa ithuba olithole kubani kuye kuKhuzani ngifuna sisho njalo ukuthi uKhuzani unika uMthandeni ithuba yes uKhuzani unika uMthandeni ithuba ebese kuphinde kuyaxatshanwa ukukhulunywa hey ayinto engekho leyo engabe bayabonga abantu ukuthi siyabonga ukuthi uKhuzani kwathi makuvela ithuba wabodi ke kukhona ungabi nomhobholo because bahlale bekusulwa umhobholo uKhuzani bahlale bekusulwa izinto eziningi uma usuwenza ubuntu futhi abasakubonga sebethi wawungeke uyeke ithuba so seniyabona ukuthi into engihlele ngisho ngoKhuzani abazondi into ezimbi abazisho ngoKhuzani abathandi nje into ethinta uKhuzani Mpungose yonke into ethi uKhuzani iyabanyanyisa ingakho behlala be-actor lendlela be-actor ngayo thina siyabonga ukuthi uKhuzani waneza ithuba omunye umuntu ke nansi ingoma ikhona lapha bayiphusha imnandi futhi there is no problem as-enjoy ingoma as-enjoy iBafana Bafana ukuthi izwa World Cup kuphela ezinye izinto amapolitiki nani siphume lapho ngoba le ndaba yamapolitiki asiwadingi nje amasidingo ukuthi iBafana Bafana sidinga ukusupporta le ngoma iyoshawa number 1 lapha kuma trending song ingoma isizwe sonke leSouth Africa ukusupport iBafana Bafana yabona into yobuxoki nalokuthi pusha indawo zamaqhawethu ayinamsebenzi ayisisizi ngalutho this is the time ukuthi sisupport-ke i-national team yethu okuyiBafana Bafana injalo kwindaba siyabonga Bhanyazile tenye Bhanyazile nge-VAR lapha ngeyi-20 zikaMay 2025 siphinde sibonge ubaba uMpungose ngokuthi na uma ebona ukuthi abanye abantu bakhona bangayenza lento abanye avumi ukuthi hayi abanye bayenze lento kungabi kuthiwa unomona uma wenza kahle Khuzani uyasola uma ungenzi kahle futhi uyasola kumele wenze njani uKhuzani ukuba inkosi ke lokho abantu bakulwisa ngisho wenza noma yini balwa nawe sale kahle